Yan, so may pagpasang na folder rin pata coach. Kailangan ta report you. 19 kitwap kitway sa klamaw. Kitwap kitway sa kuno. Nan January English attendance riyap ki ew Bombay service right total limap ki silu batch na 1995 ay watak serkan ko tiway Bombay service na full ko tiway pa English service il riyap ki menan January kitwap ki tuway sa klamaw tataw ko chuyawi ang pake wasaj out kita sulang kan. Amen. And so may wata ka inin na Syria. Isto ka sa kin wata ka pech mo na ipampatakap. Iwata ka tapo aki tatawagan ngayon sa rawi. Awiyang mukmukit mas dahil to match. Amen. Iklang ngayon tao. Yaw sa imiya. Yaw na ipatitiyang kao no. Yaw na ilalapat siya ang Jesus. At siya ilalapot mabangkareta ko siya bangkak auteta wasa at magkakamelain tayo men. Siya kapag mainsam kupromo mampoy ta wasat. Kapayata mo imasan yayang kich. So siya pinay kel o kakap. Nga na mo isaraw kalep na uya kelpen at maur. Kaporoporan mekoros. Kapayata sa pulmamuikan. Sa pagkamukat na marin. Kaunson ko maur. Jesus Christ. Ay oralap masa ni maur sarawi. Maur sarawi. When siya kalaprong batakwat, maur sarawi. Abu kamelala mamamiyaw, megot magchailananan ang maur isolang chailananan maur sarawi. Amen? Wag ramkats, tirin compromise pa ang kanuyawi. Tama ka kailangan ng sel, tama ka wrong. Mga yung chapel tatang kiyapapkats. Apkachay niya sumagchay puy kita in John Jesus Christ. Chay uyala sarian coach kay amen. O miya may coach magchay lanana miya chay standard. Ariyay orala penda masani maur sarawi. Minas pa uya oralap yo men kansa na mawang nansalangan en kaya ramasa po uya ira kasampalyo. Wag ibuk saraw na ni pro isak riyaw isak payo ay ira ay text ire, emasani, kumain nanchiyang bebol o ngaramas koros o pil nanchiyang maur sarawi o soja makakilang kauno ma esoja pan maur sarawi. Agalang, irawaj, ininen salsal, and black and white, amina ang puksarawi nan ipru, iralaut isak riyaw, irejigjiga isak payo. Nanchiyang maur sarawi, o soja makakilang kauno ma esoja maur sarawi. Oh, mamiyam mekot magchailanana maur sarawi. Amen? Ikamela lang ba ew kapag yan sumaraykin umanbam melaray pagmangki tip pagre niya pepemin masak yo daw ismerong yata sin tip kus pag coach sarawi man. Ari, maur sarawi ang ininang kasampal nan English version na masani. Make every effort to live in peace, to live with peace with everyone, and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Without holiness, no one will see the Lord. Yawewan maur sarawi, maur sarawi uta, maur yo met kachoror sang tip. Maur yo makachoror sang tip. Kata uyaki, kata metawame, maur sarawiya uya, maur rapalyo, maur yo makashkak, weweki. Weweki, ina na instansal, maur yo magchailanana, kachore sang chay tip. Nanew, translation, Iprur, Isak Riyaw, Isak Payo, American Standard, Emasani. For follow after peace with all men
and the sanctification without which no man shall see the Lord. Sanctification. Dagot sanctification. Sanctification da kachororla. Ari I wewen match. Yaman sarawik kutak chay kachororla. Kachororla sang deep. O kachororlang coach. Amen? Pero sanctification was set apart. Kachorela. Kailangan kachorela at ay more on coach kalep. Amen. Yawawan sanctification, match mawawag kachoror sang samba ap kachoror lang kauno. Amen. Kachoror lang sang tip ap kachoror lang kauno. Coach, ang sume a peker, a likwari komyo ngay, a mauki, kachan maur sarawi. Nan kayong pida rewa isa klimaw isa kunaw. Ap kumailan sarawila ni mekoras makmay kinuya. Nintuan me coach malapak mail and kachin sarawi. Opuk saraw masa ni kumail utampan sarawila pa ngay may sarawi. Amen. Kachailan sarawila po coach i-coach sarawiman. Ari coach pekar ong chay dahil likwari kachayl saulang. Pag chaylan ka kuya maur sarawi magkakamelelin dahil me. Utan I magchaylan ane and maur kinan ran koras. Maur sarawi. Maur magalakal. Amen? Waniyan sa mga Christ pang kastos, pang goto, and ale, yadan, umuot soyo mamia samin. Amen? Ayun siyang nanabisus limaw, rigisak istu. Umuot soyo mamakalagal. Kumail all popod. Kumail all popod ka. May pakong ang may waranggan. Tuwa siya Christ, kachin pakong umotso. O kachin pangalap, peni, pwede umotso. Rigisak ko no. Kachin uyam match, and kachin kasarawiyang coach, sapol memasan, murine kachin kamagala kita, umotso bil. Rigisak isu may mang chalang lang. Pwede kachin kasalayang peni, umotso melingan, magalakal, min, soja kisin may, te amorakis re, te mekot samin. Amen? Coach, kupurka kachay umotso. Body of Christ. Abang purato. Pwede kita, amenale, umotso yung meta, lingan, makalakal, min, soja kisin may, taksina marakis, te soja, mekot samin. Ikupuran coach batch. Yang muna chay bahan kak memor sarawi. At chay kosay. Kata yang peranggi, kaman kan mesoja, melele, amen? Kosay samin kan. Mata-mataw samin kan, inang kan. Inang suwat na sangkan, inang inuutok. Kailan na so pisang. Kayong Thessalonian pa Isu, coach, so kachin malipag child, nan more samin, when nan more sarawi. Amen? Coach, so kachin malipag tong child, malipag child tong, nan more samin, when nan more sarawi. Karamahin ko, riso lang ko, may isang watch. Iman po rin kachaman kiyang child mo motson coach. At child more. And more sarawi. Amen? Imag child wrong nan call. Child uta bon poel sarawi. More sarawi kasampal. More sarawi kita. Child choro sang tip. Ang sabag child yata tip. Child pagmanggit pa child kan. Friend coach. Child. Kiyang nga chay matmatawong kao, no? Chay lanane, and there, low nan more watch. Magkakamelilain tayo me. Jesus, ang sume, masan yung makoyang umotson, laotisia, nan kautial, suluay sa klimaw, lalay sa isu. Coach, masan ni. And may lanane, and karakar, lumlumur. Ap may lente, low. Nakchay, what ka isak, kautial, sulu, isak limaw, lele, isak su. Yeso, muy wuyakan. Yeso, kasotrak,
karakar, tagabil soja lamur, ariyap men, ka en lamur ta karakar. Rong wasat, isa ko no. Apo yakiyam low, soja karakar ta lamur rem, imen nakchen muskin ukwisang nan awayat. Mauren coach, chailente, elep ne chailen minan samba, elep ne chailen mren coach. Amen? Chailente, low, magchail, karakara, chailen karakara, magchail, lamur, chailen lamur. Chailente mina warangay. Chailente compromise. Chailente mo mahal kiya chay tatoken coach. Kailangan lamki at siya itatawagan coach. Amen? James payo lumaw. Nakasali ang child. Malimba ko yung samba. Ewiya yung munchiji ang kauno. Salalapo siya mga ilan. May sasama, may limba ko yung samba watch. Wewegi imunchiji ang coach. Memen may inang yung kumbakabangki samba which yei imunchiji ang coach. Limaw, kumailder mamahal kimasan en puk sarawi. Masan ni coach kin kachin liroroki ngen. May kachin kachkiyang lalachay. Amen. Ari chailen kachores ang child sampa. Magchay mo riyang coach. Samba mi murchay. Lobo mo chay. Kamelelein tayo man. Child kola peptize child. Sarapti aramas merengo. Met child porta te yasda ong morkap. Amen? Chay uyalar aramas kapmen. Chay siya na compromise. Chay na kasaleta marain and Jesus. Tamag chay mo manakiyakiriki at chay sulang. Amen? Pero chay lente pa kong sampa o tupsawin samba nan kayong John Riyaw isag lumaw isag su. Mailder pa kong samba, tetipso mamimin ng samba, o makin pa kong samba, pakoben sam, so jamila lamail. Isak wanaw, po mepkach koros kisen samba, tipanin inangin utuk, o mekan maramas kin kilang o aneta, o mekoros maminin samba, maramas kin pon maso kita, mepkach koros soto kosang rensam, rakosang nin samba. Isak isu, samba wach o mekoros nin samba me armas kini inang yang kinsora la up makin kapayata ko puran coach pan mamor ko kola amen ye ko puran coach match main ko good child and patidiyang hi good child and there pakpak samba kailanana patidiyang kauno yawawan patidiyang kauno Medyo wawagi patidiyang hamasan. Amen? Medyo wawagi kawalia kapina na chayil matmataw ma. Yang mo na chay ban mo sarawi. Chayla na patidiyang coach. Patidiyang hamasan. Masan ng coach, pabangkam ka magalag chayil. Yang mo na ban mo sarawi, aban chaptasang lala. Aporyay lagi, kamelelain daime. Chayla na patidiyang chukan wine melelo. Jesus masaninan John Isaac limaw lalisu. Ngay machugan waino. Orakan kumain. Memen may patong yung ngayong panutan wa chucho. Pag may chucho ka kuya mekot may chucho paniyang kumain. Amen? Memen may patong yung memen may chucho patong yung panlaktakla. Wano. O mangila tuwa cha ranchu ka pot. Sangan rapukat pan kopedo laktakla nan kisini wasarapan isisla Ayun ko, mag-chase pa ang batong Jesus ay consequence match. Batang Jesus, isu, magmay patitiyang yo, o ipatakan patitiyang kumaylar, kumay ba ang pekimekot magmaylanane, apan po yung kumayl. Amen. Patitiyang Jesus. Match main ko. Yang mo na siya ba Maur saraw ran koros chay kalap rong nan patangkan nananso koros wadag ng buk sarawi meta kapayata masanan coach nananso koros maur sarawi
magchay ron naneo testimony. Then naneo iran magchay rong ningkapan. Maurki. Maurio mesaraw. Roman Isaac Riyaw ulel Riyaw. Riyay ko pagi rakan supplement coach kalangan nung kichay. Uya pek ngitik wa chong kumail. May tala palawara mail ka nanuyala mayroong maur. Mesarawi o kaparan pan kupran coach. Paisangan kautak melel may kumail pang ganuya. Maingo. Ladies and gentlemen. Amen. Azalelia. Palwara child. Mag-coach ko purki. Amen? Kailan kita palwara child ang coach. Ano yan? Merong pumamon silang. Ang merong magkayong kasampal. Ipalwara man. Riyaw. Kumaildar kalmangi. Wiwiyakan and stampawach. Ap may maidang coach and kachin kawaliya kapila lalamail kan. Winstak. Iyapeo match may ko sa iya. Riyaw. Renewing of your mind. Kawaliya kapila chay matmataw kan. Kumaila pan eseta ta kupuran coach. Tama mao tama pan kachin kupurparan ki o tama winstak. Ariyay key match main ko. Iyay key match. Child patong coach. Patong amasan. Kapakap. Iyikupuran coach. Kita paluwara child. When uya, mayroong more. Riyay iren kay ramasan ni patong kauno. Iyiki and more sarawi. Amen? Patong kauno. Iyiki and more sarawi. Amen. Amen naman child. Amen naman ki child wasach. Pangasinan mon coach o ngay ban coach pan masanti don takuma kowe espanda o me like ngay kami wiya tapos sampaw aban kilang emenemen o intak masanang emenemen memiwasach tamak chay wiya tapos sampawach inanen kasampal amen tamak chay patakuti inanen kasampal Kashugak maur sarawi. Ayo makasay may thank Jesus Christ and we am kaunam son kamaur. Amen? Utang ka na may thank Jesus and we am kaun son kamaur. Kariyaw, kananay itawani anang kapakap fellowship. Fellowship tabil kasampal main ko. Fellowship. Yan so may bilchap to nan maurwatch. I-fellowship na bil sa siya. Pateng yang sarawi. Uy, sir polel, ren kauno. Ay kapanggi rail olin coach kan, mamichi ang armawa. Pastor Alec, Pastor Steve. Obil ay mentor kan. Pastor Rulens, uy rail kan. Pastor June, Esau, Corbin. Riyay kan. Pastor Edper. Amen, missionary kan. So siya. When ka kuya, sarian coach. Kumuyo ngay. Kasampala chay memorpon sampawach. Amen? Amen kichayl. Anano ko tong ren ko choin tamay. Yawasay mormiya. Imen kongongaga kichayl. Chon sarawach. Nor sarawi. Ki. Nabambel wato. Revival. Makakamela yung diamond. Panlas kilachok. Sin ko sa ime. May ko sa iya. Maur sarawi. Imabambel water revival. Amen? Maur ka maur sarawi. Maur ka maur melal. Lalapwach. Amen? Nakasampal. Ari iman iran kair may manew kiyang child. Patong ka no. Ki and maur sarawi. Amen. Amen pagi. Praise and worship. Makita to. Uwan sa watch. Magamimach tagayang rong ng social media kan tao kasi tap. Iyanana Jesus. And we ay ikaw na ison ka mauran sa watch. Ibambag ko tayo lang kasinan ta. Amen. Pagkakan, lugar lang ka na po. Coach Kalep nagaksawa sa iyo.
and rare magamila na. God in the mind Jesus, iwiyara mas ba naman? Poso no gamelele, ako magkachita pariya kat sa malaro, pwede tipayikan. Rahan mo, churching tawa ni manay mong yung, o ikasamo ko mo ano ya ikaw, o ay son ko mo. Namaran Jesus Christ. Amen. Praise God.